asikhuluma ngo-level 1. ulevel 1 sithe isiphakamiso lapho khona uzophakamisa khona ngani ngedlozi lakho. Ukusho ukuthi mangabe uthatha ulevel 1 kumele uwazi ukuthi umuntu oyiphethe kahle, umuntu ongagijimi, umuntu futhi ozokwazi ukuthi abe loyal kumlingani wakhe ngoba idlozi alizwani nokungcola. Nawe uyazi anye kuye emsamo ongcolile. So uba ngabe usaphakamiswe ngedlozi usho idlozi lakho lokunamathela mhla namalanga nsuku zonke likinika izihlahla nezibhuziso. Ngakho-ke kuba nzima ukuthi lifinyelele kuwena uma ngabe ungcolile. Lifuna ukuthi ube nomlingani owodwa elizomazi futhi limhloniphe futhi limamukele izimo zakho zokuphila. Siye ku-level 2. ulevel 2 sithe isiphakamiso sedlozi lemboleko, idlozi engasilakini kodwa elilahliwe olesebenzela wena. Ikathi amacala mayichaza kuyenzeka umuntu angcatshwe bese abakuba ngayo kombona emalibeni, bangayo komhlinela, bangamenzeli umsebenzi, bangamenzeli lutho. Ngaze example ngabantu abakholelwa kuNkulunkulu kodwa abakholelwa edlozini kuye kuthiwa abazalwane. Ngathi bayangcwaba bese bashiya kanjalo. Ukusho ukuthi lo ulahliwe udinga indawo yokuhlala. Ngakho-ke wena ungumsebenzisi unika indawo yokuhlala bese nakusebenzela kuyenzela imali. Siye ku-level 3. ulevel 3 wethu ngisesiphakamiso sebhengele. Okuyibhengele lozobe ifake esandleni kodwa uzobe idinga imbuzi ezimbili phezulu entabeni, something like this. Ngandlula lapho ngathi ngiyaku-level 4. ulevel 4 isiphakamiso senolo zomlungu. Ucabile onemali, oyisigwili, oyimpunyelo ukuze nawe uthabule amandla wakhe ephilele wena, aphile kuwena. Le mali asuka naye yena kodwa iphilele wena. Yena asebenza kodwa imali yakhe angasayiboni ngoba imali yakhe bese iphila kuwena. Ngandlula njalo ngaya ku-level 5. Ngabe sengisuka ku-level 5. Ngandlula kanjalo ngaya ku-level 5. Ngabe sengisuka ku-level 5 isiphakamiso sani sephondo elihamba nesilwane uzosikhulumisa mhla namalanga nsuku zonke ezobehlala emtuntwini. Umtuntu into efana nebasket esuyise ikhandiwe ngamanongo wesimo semali nangamadlozi ukuze imali ihlale khona lapha phakathi. Ngokuhlohlwana kwakho konke lokho kuyiphakamiso abukhona umbuzo omncane. Eyamaqala njengamanje ithi konke umuntu othi ukhathele ukuhlupheka, ukhathele usizi, ukhathele kulala ngadlanga, ukhathele ngokuphila nge-hand to mouth, ukhathele ngokuqokelela imali amasenta ayibali, makasondele kumkhulu nebezitha yangamacala ngeSgood Friday special azothola kwakhe ukuzomphilisa mhla namalanga nsuku zonke ukuze kuze amen.